ese waba ufana cyangwa ukunda Chelsea The Blues? Egera hino wumve byinshi utamenye bivugwa muri iyi ekipe yawe yitwa Chelsea The Blues nyuma yaho itwariye igikombe cy'isi cy'amakrebe. Iyi Chelsea rero ni imwe mu ma ekipe yagowe n'ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'ubuzima, financial fair play, umukire wayo umuherwe wayimenyekanishije atuma twese tuba abafana bayo, Roman Abramovich. Ibibazo byose byagiye biba muri Chelsea ngira ngo murabizi, biza gutuma nyina yivamo, haza aba bakire bandi barayigura ba Todd Boehly, batangira foruma nshya bagura abakinnyi bakiri batoya, barekura abari bahari. Ngira ngo murabibuka bitwaga ba David Luiz, abakinnyi bakuru rwose bari bahari, igenda barekura tubona yuko nyine ntacyo bizabyara, ariko urabona ko bigeze birimo birafata irange. Chelsea yabaye indi yindi. Chelsea ubu ngubu birakubita umuhisi n'umugenzi, ni imwe mu ma ekipe y'Ubwongereza, iyo isohotse yaba umufana w'andi ma ekipe, yaba amwongereza muri rusange, yaba umunyagihugu aravuga ati wow, this is Chelsea. Chelsea niyo Chelsea. Iyi Chelsea iragiye kandi iragira ikizana. Nta gikombe na kimwe ku isi yigeze yitabira ngo icyo gikombe reka kutagitahana mu rugo. Ubu Chelsea kugeza aka kanya kuri uyu munota turi kuvugana niyo ekipe ya mbere ku isi ifite ibikombe byose bitegurwa na UEFA. Iyi Chelsea rero ikaba yaraguze umukinnyi Jamie Gittens guturuka muri Dortmund, igura umukinnyi witwa Joao Pedro, intare igihanyaswa. Ebana uyu we ntabwo nabona nuko muvuga, ibyo yakoze ibikorwa bye birivugira. Igikombe cy'isi navuga ko 30% niwe ugitanze, niwe ukizanye rwose. Ekipe ya Chelsea line-up ngira ngo murayibona hano kuri ekara. Jamie Gittens azabaca uruhande rumwe, urundi ruhande rucaho Cole Palmer, hataka Joao Pedro. Hagati mu kibuga uko igomba kubipanze Chelsea 2025-2026: Enzo Fernandez, Moise Caicedo, Captain Reece James, Marc Cucurella gatatu ye nk'ibisanzwe, Colwill na Chalobah, n'uwitwa Malo Gusto. Umuzamu ni mbona bihita wacu Harindimana bajyagaho ibihoye iki, bareke bayavuge, bamwita Sanchez. Iyo niyo Chelsea 2025-2026. Ndagira ngo nkwibutse ko iyi Chelsea irakubita umuhisi n'umugenzi. Abantu twatangiye kugira ubwo iyi Chelsea ndabona iri butwara igikombe ku mwanya wa mbere, iri butwara igikombe. Ntabwo bikuraho ko nawe uko ubyumva watanga igitekerezo cyawe, ntabwo bikuraho ko ibyo ndi kuvuga byaba atari ihame, cyangwa bikaba n'ihame, cyangwa bikaba cyangwa ntibizabe. Factors favoriza bimwe muri ibi ngibi ndimo ndavuga. Umwe mu bakire cyangwa mu baherwe cyangwa mu bagwizatungo baguze iyi ekipe ya Chelsea, ufatanyije cyangwa ufite imigabane uhuje n'uyu mukire tuzi mukuru dukunze kumenya witwa Todd Boehly, bamwita Feliciano. Bamubajije kuri Chelsea n'icyo ayitekerezaho, bamubaza intego yayo, bamubaza ahazaza h'iyi ekipe no kubyo basoye, no kubyo bashoye, niba badafite ubwoba bw'uko bazabegaruza. Umva icyo yababwiye sasa. Uyu mukire witwa Feliciano yarababwiye ngo
Chelsea ku rwego twayisanzeho rwari urwego rwiza, ariko ntabwo ari aho dushaka ko bigomba kugarukira. Ibi ngibi mubona ni agatonyanga mu nyanja. Ahishurira ibanga ry'uko agiye guterekamo amamiliyoni, Chelsea noneho udukombe twose igakukumba. Ibijya gushya birashyuha, niko umunyarwanda yavuze, niko abivuga. Ese wowe urabibona ute? Uremezanya n'uyu mugabo? Ese uramunyumuza cyangwa urabona ari ukuri koko? Ariko Chelsea iraryoshye pe, Chelsea iraryoshye rwose. Ubwo uyu mugabo Joseph Feliciano aza akitangariza ko ibyo turimo turabona biri kuba muri Chelsea ari agatonyanga mu nyanja. Chelsea iyi ngiyi tuyitege. Iyi Chelsea ndagira ngo mbibutse ko hari umusore ugomba gusimbura Marc Cucurella ugomba guturuka muri Ajax Amsterdam, ariko nanone hakaba hari undi mukinnyi witwa Xavi Simon. Xavi Simon uyu nguyu nawe Chelsea iramushaka kubera yuko irashaka gutanga isomo rya ruhago hari. Waba uri umukunzi cyangwa ufana Arsenal, waba ukunda kumva amakuru yayo, ubusesenguzi bwimbitse, waba ukeneye za ndani muri Arsenal the Gunners, ukeneye kumenya transfer news, igera hino nawe tukuganireho, tuganire kuri Arsenal yawe, turebe ngo bimeze bite, yubatse gute, irabura iki noneho kugira ngo itware igikombe, ko yagiye igarukira ku muryango akagozi bikarangira gacitse. Yes, namwe bakunzi ba Manchester City ntabwo nabibagiwe, kubera ko na makipe ane ni Big Four nateruye tugomba gutereka kuri table hariya, tukareba ngo ni iyihe yiyubatse neza, ni iyihe yubatse kurusha andi. Ese current form bimeze bite? Ese ni iyihe izatwara igikombe? Ni iyihe izaba iya kabiri? Ni iyihe izaba iya gatatu? Ni iyihe izaba iya kane? Ese yaba defending champion Liverpool? Ese yaba ari Arsenal yabaye iya kabiri akaba yongereyemo intwari zikomeye? Ese yaba ari Chelsea yabaye iya kane, cyangwa yaba ari Manchester City yabaye iya gatatu igomba kugitwara? Guys, mwegere hino mumfashe dukurikira ibiganiro byangiza bw'umunsi, ubundi ubasha gusobanukirwa kandi ubashe kuryoherwa. Iyo ni indirimbo ya Manchester City. Ahangaha ndakubwiye kuri ekipe ufana nta na rimwe nzajya nyivugaho ntateretsemo indirimbo yayo, kugira ngo ukomeze nawe ugenda wenjoyinga. Hagati aho ngaho rero nagiye mbazanira line up y'aya ma ekipe kugira ngo tuyapime, tuyashyire ku munzani, turebe. Balanced Arsenal urayibona, uraza kuzuminga, sibyo ko numva nanabikoze, urebe ngo ikipe yawe bimeze bite. Chelsea urayibona, dore ngiyi Chelsea 2025 akaba yaratanze imipira iva mu mitego cyangwa icyo twita assist 8. Ni ukuvuga ngo kuri buri mukino amanota ye akaba abahagaze bafana bakunzi bari 42 hino tuganira. Urumva ko n'umukinnyi uba gusa mbere ya byose murasabwa gukora subscribe, share kugira ngo tumenyekanishe icano, mutera comment ku mukinnyi wanyu cyangwa no kubyo twahindura, mutanga like. YouTube channel mwayumvise neza cyane ni Tete Sport Update. Nta handi wasanga inkuru nk'iyi ngiyi, nta handi wasanga video ikinika, nta handi wasanga amateka y'umukinnyi, tumuva imuzi n'umuzingo tukaguha amakuru yuzuye ari full. Ikindi wamenya kuri uyu mukinnyi witwa Hugo Ekitike muri ekipe ya Eintracht Frankfurt, yambaraga nimero 11 mugongone. Nabikubwiye neza cyane ko imyanya akina ni striker, umwataka cyangwa agakina left wing. Guys, bafana ba Liverpool, bakunzi ba Liverpool,
ndizera neza yuko ari muri bamwe mu bantu ba mbere baryohewe kurenza andi ma ekipe ayo ariyo yose, kuko muri iyi sezo mumaze kuzana Filipongo, muzanye witwa Florian Vix, mutiretseho Ektiki, kongeraho Milos Kerkez. Iyi Liverpool izabiryana pe, iyi Liverpool izabiryana. Ariko nge sinareka kubabwira ko mfitemo akantu k'ubwoba. Uti ako kantu k'ubwoba ni akahe sasa? Aha niho ngiye gupimira umutoza Arne Slot, kuko abantu benshi turagira duti, cyangwa abanaliste turareba tukavuga duti Arne Slot nibyo yaraje kuri sezo ya mbere atwara igikombe Champions Premier League. Ni umwe mu batoza batarenga batanu babikoze mu Bwongereza, harimo n'aba Antonio Conte n'abandi nk'aba Jose Felix dos Santos, Mario Joseph Mourinho. Sasa rero ahangaha niho ngiye kumupimira kuri sezo ya kabiri, niba yaraje agatwara igikombe ku bakinnyi yari asanze ba Jurgen Klopp. Ngiye kureba noneho ku bakinnyi yiguriye Fromantia system agiye kumvisha abakinnyi be nibimeze gute. Ngiye kureba ngo ese ni umuhanga cyangwa yasanze ibintu byubatse koko. Guys, muze kwitonda neza cyane kubera ko ibi bintu birakomeye. Iri jambo ngiye kuvuga mu ryumve. Arne Slot nibyo koko twaramubonye ashobora gukoresha abakinnyi bose bashaka baka 30 yabakoresha kandi bakabyara umusaruro, ndetse n'amafaranga baguzwe bakayakuba kabiri, standard y'abakinnyi ikazamuka, urwego rw'abakinnyi rukaba rwazamuka. Ariko wibuke ko Arne Slot ni umwe mu batoza bizerera mu bakinnyi 11, kabone nubwo yaba agiye gukina na Cardiff City cyangwa agiye gukina n'izi za Carabao na za FA Cup. Usanga Mohamed Salah, Virgil babakinnyi be b'inkingi za mwamba n'ubundi atabasiga yababanjemo, kandi uwo mukino nyine wenda atari umukino ukomeye cyane. Niyo mpamvu rero mvuga nti Arne Slot mu gihe icyo ari cyo cyose yaba azanye aba basore baguruka gutya bagenda gutya, ariko akizerera muri Mohamed Salah wamaze kwinjira muri range y'imyaka yegeye hejuru na Virgil. Twibuke ko Konate mu mutwe we harimo Real Madrid kubera ubusumbane bw'imishahara iri muri Liverpool. Muze kumfasha nanone twibuke ko uwitwa Luis Diaz Marulanda nawe afite ikibazo nk'icyo. Urumva ko dressing room ya Liverpool nibyo koko uyu mwanya ntabwo turamenya ngo Liverpool izabimeze ite, izabihagaze ite mu kibuga, umutoza ni iki gishyashya cyangwa n'icyo azaganiriza abakinnyi. Mbere na mbere akaza afite umusozi wo kurira imbere hariya muri iriya Liverpool, ni ukuganiriza uwitwa Mohamed Salah, akaganiriza uwitwa Virgil van Dijk, akaganiriza uwitwa Konate, akaganiriza uwitwa Marulanda Luis Diaz. Abo ni abakinnyi hariya baba legend, ni abakinnyi baba leader. Nabaganiriza akagenda yaranyamo abahungu akabongeramo, dore ko bagize n'ibyago Diego Jota akitahira, bizabasha gutanga umusaruro kandi bazagera kuri byinshi bateganya cyangwa expectinga kuba bageraho. Ariko mu gihe cyose bitazaba uko nguko, ebana Liverpool ntabwo nayizeza igikombe. Liverpool sinshobora kuyizeza igikombe namaze kubona aba basore ba ekipe ya Chelsea bameze gutya. Iyi nkuba yitwa Joao Pedro, iyi nkuba yitwa Pedro Neto, uyu nimero 10 witwa Cole Palmer wagira ngo ni kivejuru cyangwa ni Imana yamumanuye umutereka muri Real Chelsea. Nyuma yira mediane nabonye imeze kuri Caicedo na Enzo Fernandez. Nyuma yira defense nabonye itangiye gukorana muri buriya buryo. Nyuma y'ukuntu nabonye aba bakinnyi bamize Paris Saint-Germain, haki ya Mungu ngaho nibereye. Muri comment duhurireyo umbwira uti ibyo uvuga wenda urabeshya cyangwa unyunganira. Ubutumwa, inyunganizi, ibitekerezo, inama muri rusange turabikenera kuko biba bikenewe. Niyo mpamvu tuze hano kugira ngo tuganire kuri siporo, ndetse by'umwihariko muri aya makipe yo muri Premier League dukunda. Reka mfate uyu mwanya rero mbashimire kuri wowe wegomwe umwanya wawe urawudutiza tubasha kuganira kuri siporo muri rusange.
ndetse no kuri wowe wifuza kudushyigikira ukora subscribe, utera comment, usharinga video ndetse utanga like, ari nako ngira ngo mwese mbasabe mujye mukurikirana iyi channel, niyo igomba kujyaho icaho buri ekipi iyo ari yo yose ya shampiyona ya Premier League, muzajya muyikurikirana ngaha. Transfer news, ama ekipe uko agomba guseruka mu kibuga, uko ahagaze, tureba tuyashyira ku munzani, tureba balance bimeze bite. Urumva, ndagusaba gukurikirana ibiganiro biri imbere, tugusesengurira, tukubwira Victor Gyökeres ibyo bigeze hehe, tukubwira uwo bita Xavi Simons muri Arsenal ndetse na Chelsea. Amakuru yose agezweho ugomba kujya yafata 5 kuri 5. Icyo usabwa no gukora subscribe, share, comment, unarayikinga video. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.